laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Na musidɓe julɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray min activité lande ɗen haray ɗon wawi waɗude star 61 ko ɗum woni étoile 61 fi lande ɗen. haray noon ko tan seeɗa woni ko marɓen ɗo ɓayɗo ɓe mari dawgol nokkugo inchallah. haray min andintina toujours haray bayana men on fuɗɗike inchallah. haray yontere hannde si joni yontere hannde jaaɓi haray leere wowu ɗon 21h30 leere français on no andirɗon noon haray waɓɓutu juulugol ngol haray no jillodiri seeɗa haray no gasa retarda seeɗa inchallah. kono min essayé ɗo maximum fi respectugol leere on kon tum haray si ukkodiri e waɓɓutuji futuro on haray no metti fi seeɗa inchallah. haray ɗo min anditina programme on ɗo yo lande ɗen fuɗɗe ɗo ɗe haray no andirɗen noon e jumaje ɗen fof inchallah. haray ko bayana marɓe ngaaɗe haray e jumare sakkitorde lewru ndun ko docteur Mouhamadou Wuri bari woni ko waɗanta en lande e jaabe gaaɗe. kono haray o sakkitorde juma ɗo haray ɓe wawata senade inchallah. haray ko lewru arke hen ndunum inchallah. yo Allah lan ɗo newnu tawna en haray e tene jeɗen kadi fof 19h30 leere français on haray ɗe bayananaka radio lawol kisa redivision inchallah. haray talataje ɗen kadi fof no andirɗen noon haray darsu no nder toon darsu oustas Issa Salo on haray alkamsaje ɗen kadi darsu oustas Abdallah on haray toujours fuɗɗitete e semaine aro won ɗo e yontere arore nden ɗo tawi hara ko ɗum jo yontere nden jaaɓi inchallah. haray ɗomin andintina kadi fi groupe lawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe ɓen haray toon kadi programme ji ɗin kadi toon haray no continue kono haray no andirɗen noon suuma en haray ɗen darni fi darsuji ɗin kono toon kadi haray à partir de lundi ɗo inchallah hettenen araw ɗo haray darsuji ɗin fuɗɗitete toon inchallah. haray no andirɗen noon ɗen mari toon defte yogaje wonaɗe jangguede haray wonɓe ɓe nder toon fof haray inchallah en fuɗɗoto darsuji ɗin haray ɓe ala ɓen toon kadi haray ɓe torama ɓe invitiɓe ɓe ar ɓe tawtanen haray nafoore molanade no e muɗum haray en jonna e détail ji ɗin si ɓuroyi ɗo seeɗa en gayni lande ɗen inchallah. haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu aleykum wa rahmatullahi. ɓe numéro mum sakkitori ko 7269. assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi. ɗo wawi feƴƴinde woɓɓe nani miɗo woni ga sonki seeɗa on jaram. ok na probléme inchallah. assalamu aleykum. ɓe numéro mum sakkitori ko 57 17. assalamu aleykum. aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. nam ara ustade no jenti on ɗo. assalamu aleykum ustade. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. min nani wajuro ngon jarama yo Allah hokka mbaraji nani. amin. annalangal ko wona fi juulugol jemma on no makirɗon noon haray enen wonɓe Europe gaaɓen ko leer hombo won tigi yimmoto jemma juula kadi ko darɗe jel on tigi juulata. gasi bisimillahi wassalatu wassalamu ala khayri l anam nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. haray bi ka o tigi juuli futu e geeƴe ɗon imo wawi fuɗɗagol naafugol ɗon somo faala o naafa e ɗon ɓen ko Allah newnanimo e happaka kadi ko woni tun nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nene Aisha ɓe maaki nelaɗo juulaari ɓuri darɗe 12 jemma gooto ɓe juulaari ɓuri darɗe 12. joni noon kamɓe e misal ɓe ƴettay suratul baqarati ɓe ƴetta ɗon e ikkina ɗon ali imran ɓe ƴetta ɗon suratul nisa'i ɓe ƴetta ɗon suraji jeeɗɗi ɗe inneteɗen a sabo tuwal jeeɗɗi juutuɗi ɗin jemma gooto. o anndi enen e ɓen ɗon si tawi en fuɗɗodi ko enen attoto gaynugol. joni noon ɓe maaki hadis goo salatul layli masna e juulugol jemma ko darɗe ɗiɗi si tawi o tigi huuli wata o ronku heɓugol juulugol subaka e leer makko yo juulu e witirire wotere o waalo. kono noon happaka berɗum ɗo berko o tigi wakkili wo haray ko compte bancaire makko o tigi woni maroyade. ara on tino wawi immago wona 1 heure juula ɗon darde sappoji ɗe ni ka juulu ɗon geeƴe si ɗon faala on juula e fof ɗon si ɗon faala on habboto ha 1 heure si ɗon faala on habboto ha 2 heures ko hella ɗon ɓura yiɗede juulugol ngol. kono noon juulugol ka fuɗɗode ma ka larnode fof muɗum hiɗon mari baraji. si honnum e nelaɗo ɓe maaki ka athulusul layl al akhir ka tataɓal jemma sakkitoral Allah tippoto ko sabu ɗum ɗo wasi tawi on saayi ɗon hino ɓuri. nelaɗo ɓe maaki Allah daali ko hombo woni faalaɗo accanede on torola mi accanamo
ko hombo woni hattonjini wallitede mi wallitomo ko tataɓal jemma sakkitora kono noon so tawi o tigui no andi no ronki ma o daway ko nandite muɗum o wawata ɗum ɗon imo yiɗile heɓugol darɗe jemma kaw juuli gueƴe ɗon yo waɗu foof muɗum o yawa waloyo wabillahi tawfiq on jarama fota jarama nam lawde sande hikkiɗen ɗo e ɗum woɓɓe no addude message naɓe ala wawde waɗugol lande ɗen hara ɓe waɗu étoile 61 ɓe waɗa étoile ɓe waɗa 61 ko ɗum woni star 61 haray ko ɗum ɗon ɓe watta hara kadi ko nde wotere ɓe waɗata par ce que son waɗi laaɓi ɗiɗi haray on yaltay ko nde wotere tun watton hara habbo ɗon e touru mo inchallah nam ɓeɓe numéro mum accitori ɗo 48 12 salamu aleykum wa rahmatullahi waaleykum salam wa rahmatullahi mi yehi jam na ala toon ustade no jenti on ɗon jento ustade on fo yaale alhamdulillah ɗo e jam na laato yettude allah ustade yalli goɗɗo no hananimo ka sodana koligajo makko cadeau anniversaire yarli goɗɗo no waɗa no sodana koligajo makko cadeau anniversaire o koliga ɗon ko weldiɗɗo ne gollidata gasi bisimillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hare ara num ɗum taw est ce que anniversaire no moƴƴi no ina julɗo ka ko ɗum noon est ce que hino moƴƴi taw ka l'islam moƴƴa donc joni noon o tigui dowaka waɗugol dowaka sodangol goɗɗo anniversaire e woodi e gando men goto himo yuɓɓidiri gimɗi wo tamurru binal ayyamu tatra wa innama yusaqu ila al ajali wal aynu tanzuru hande ni ina minuwi suti juma feƴƴi ka janggo ko asewe woni arde o sikkude de ber ko heddani on kon ka gurdammo ɓeydi ka ɗoyti e honno ngo tigui mari ko welto awa anniversaire moƴƴa donc do tigui do waka piji gono toon ko be fiɓa ɓerde maɗen si tawi marsa eyo naya hulu felore wabillahi tawfiq jarama allah kubaraji ɗi amin salamu aleykum waleykum salamatullah nam min udditande hikkiɗen ɗon e numéro mum sakkitori ko 36 95 salamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi on jarama dey toon on jarama na ala toon yettude allah juulama e jaam alhamdulillah onon tolle yettude allah assalamu aleykum ya ustade waaleykum salam wa rahmatullah tigi tigi yo allah o okku baraji ɗi allah waɗ joddi aljanna na weltike moƴƴa noon amin yo allah wawnu men hutorde ko men nani kon en fof amin landal angal ko landal ngal min falno landade ɗe balɗe dimanche feƴƴuɗo hambourg kono laati tawi sayon ƴettali ɗulle ko sukago landiɗo wondema fii si tawi woni hakkude makko kanko e ɓeygu makko sunna e farilla e si ɓe faala ɓuytude jiidi kin ɓe hara wono par exemple ɗo ɗino jogui ɓiɓɓe ɗiɗo ma tato no faala ɓuytude jiidi kin hay haray no huuli fi watta toon ko heɓude dépense maɓɓe mata wawɓe newde needi ɗi moƴƴuɗi surtout ka leydi ɗo tawi hari no haran no daganoɓe kaɓe utilise wono ɓoore condom ma ɗum kaɓe utilise pile on hara ɓe kala e jiidi ni wono duuɓi ɗiɗi tati ha no ɓe faaliroya o ɓe fuɗɗito ko landal ngal noon fof salamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu haray wabillahi tawfiq cheikh Ousaymin Mohammad Salih Ousaymin rahimahullahu taala ɓe landano sifalngal ɗo landal e ɓe ñaaɗi ɓe inni o tigi duwaka waɗugol innugol salagol heɓugol ɓiɓɓe fi hulugol faggugol ɓe ɗum ɗon haray o tigi yowitike e Allah fi honnum Allah daali wala taqtulu awladakum min imlaqin nokkugo wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin wotan waru ɓiɓɓe monɓen kulol basal nahnu narzuqukum wa iyahum e nokkugo nahnu narzuquhum wa iyakum wo wotan waru ɓiɓɓe moɗon ɓen ko ɗum woni wotan salo jiidi fi kulol honnenete dépensé ko nandite muɗum ko Allah woni arsukude on e ɓiɓɓe moɗon ɓen ma kono Allah ma ɗum ko Allah woni arsukude ɓiɓɓe mon ɓen o arsika on
donc haray ɗum ɗon islamu hino haɗi ko woni noon woɗɗinndingol hakkunde fayɓe ɓen hina probléme noon woɗɗinndingol hakkunde fayɓe sahaba ɓen hino waɗayno si ɓe yiɗino e sonno maɓɓe si hewti ka ndiyan ɗan yaltata ɗon e immorde e gorko on ɓe yaltina awra maɓɓe en e awra sonnajo maɓɓe on ɗum ɗon hibbira ka yaasi sabuna ko ɗum ɗo woni heɓude ɓiɗɗo on sahabaɓe goo hino waɗayno kono noon ƴettugol pilil on kadi min mi yamira o tigi yo tigi ƴettu pilil fi honno lekkele wona ɗe moƴƴinede ɗe moƴƴinɓe ɓen tigi hiɓe qirditi si ɓe sattinanama lekkele ɗen hino woodi ko ɗe bonnorta go'o lekkele ɗen hina fof ɗe moƴƴani iɗa ƴetta ɗe inna ko kalugol fi watta o heɓu e nder hitande duuɓi ɗiɗi oron kajibinde few rewa reweteɗen fof tawa ko lekki ki o ƴettunoki woni moƴƴanal mo hara anda hara ko ɗon woni ko heeɓi donc raɓɓinɗingol ngal ɗo landal ko ɓuri moƴƴude kon koko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukafirum bikumul umama yawma alqiyama jombe sonnajo mo yiɗuɗon wonɗo jiidade mi mantoroyay on onon mofte an ɗen ñalande dargal min nayi hey ko iwtiri ɓaawo an mi harala welti donc ɗum ɗon on haray moƴƴa heɓilagol ngol noon fi wata taw hitande ɓe ko boobo on ɗum ɗon tigi moƴƴana cellal nene boobo on si en daari oyi donc an tigi haray a wawata waɗugol fuskiɗa jogi paykoye tunka suudu no ɗuuɗirma ɗum ɗon fof muɗum hiɗa wawi woɗɗinndingol hakkunde maɓɓe nene boobo on fonto boobo on kum fonto seeɗa hino woodi no rewirte kono noon haray koyo o tigi yiidu e neɗɗo médecin jo hoolaɗo o holla o tigi ko honno gerdete tawata hara debbo on son jaaki a son jaaki Allah yeddaka wabillahi tawfiq aleykum salamatullah assalamu aleykum ɓe natri ɓe ɗo numéro anonyme privé assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jaram de ala towni ɗo e janton alhamdulillah fayno jenti on ɗo aleykum salam waaleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ono min landa langa koko maako ɗon ɗo fi horugol ngol e juma on ɗon hare wono ɗe jeegoje ni wono on tigi ni no worude ɗe tawa noon joni a orondiri e jumare nde hara ko noon tigi wa waɗirta si tawi woni o tigi no anni jokkindirgol ɗe haa ɗe timma ko anni o tigi on o forsaka juma natori nder to probléme ala ko nelaɗo ɓe maaki hino aña horugol ñalande juma tun a hino ɗon alkamsa a hino ɗon asewe fi hon ñalande juma ko ñalande iidi ka me en enen julɓe ɓen yontere be hiɗe mari iidire ko honde tuma wonde ñalande ko ñalande juma so wattani hiila ñalande juma sen yeehi ko darɗe ɗiɗi juuleten se wattani hiila imamu o waɗa e hutuba se wattani hiila ka iidi imamu o waɗa e darɗe ɗiɗi o waɗa hutuba kadi donc ɗum ɗon woni nden ñalande ɗon yo taw hara o tigi no ñaami nden ñalande ɗon si tawi noon ko suumayye ɗum ɗon ko farilla kono ka sunna hino yiɗa yo taw si oti ko ñallal gotal faala horugol wataw suɓo ñalande juma famike ok jasakumullahu hayran amin naam numéro mum sakkitori ko 9100 salamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah sali no jenti ɗo alhamdulillah barka bu yewtore nde woni yewtore laɓɓande laaɓude yo Allah nani men waɗi men nani jaɓi min fof yo Allah waɗe nani jaɓi hutora Allah mamino kambaraji ɗi ko lande ɗiɗi mi jogii ɗo arananga woɓɓe landike nga kono sala ɗumara yo laɓɓinanan ɗon arananga ko ka naafilajo jemmaɗa maaki ko darɗe sappo e goo nulaɗo Muhammad sallallahu alih w sallam en waɗayno joni noon nden darɗe sappo e goo question an on ko hiɗe tawra e geeƴe safi witiri ta tawaka to ka kontugol geeƴe tawaka e majje nam eyo safe witiri on no tawa e muɗum ko ɗum timmini sappo e goo nam par ce que en wawata waɗugol darde wotere tun salmine si wona ka witiri
ka laawol kisal ko laawol voilà donc ɗum waɗi ha tawi ko sappo e goho wandi ko ɗiɗi ha ɗiɗi laaɓi jowi ko sappo joni noon e wotere nden ɓay nde humake e fof so inna sappo e goho naam joni ara wonti ko yo miijoyo ɓayde en nayi anni on ko kam miijo ko e nder ɗen sappoje ɗon kadi ko sape on ko ɗon tawa ka hay toon tigi miijaaki ino mi yaafa ɗon ndekino laaɓirana on eyi o tigi koyo fiɓu witiri on mi tawna e nder sappo e goho ma e nder jeenayyi ma e nder jeeɗɗi ma e nder jowi e nder ɗen tatije ɗen ko safe witiri on si yo tigi yuulani fus si yo tigi waɗi jowi inna safe witiri on no e nder muɗum siko jeeɗɗi safe witiri on e nder mum siko jeenayyi safe witiri on e nder muɗum siko sappo e goho siko sappo e tati siko sappo e jowi si tawi ko sappo e jeeɗɗi ha hewtoynoga e goho na o tigi Allah newinira ɗum wo haray ko noon ɓuuri moƴƴude famiki seeɗa ok fami landal ɗiɗa banggal ko sa limtuɗon laapi ñalaɗe moƴƴuɗe ɗen horugo hara wonaka suumaye woɓɓe no woɗɗinna horugol kadi sabbode suumaye ha sappo e joyi no moƴƴi donc mi nanalɗon limta ɗen ɗon ko noon woniri mi hulwata mi juutin jonde nden fande kono ko raɓɓinɗinagol an saabu nala wawno raɓɓinɗinagol e goɗɗum go'o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sonna maɓɓe kam nene Aïcha ɓe maaki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hoorali lewru ɓe ɗuɗɗiniri wa no ɓe hooliri noon sabbordu suumayye yelti noon kadi wano lewru innetede muharram lewru aranuru ndun si donkin on feƴƴi lewru aranuru ndun ko ndasi ko sabbordu paran innete ka ɗum wala o tigi fay koye sarlo pular ngal no fanɗi ha donc lewru arandu ɗum ka limore meɗen ɓawti hajjoyeede ɗum ɗon kadi nelaɗo sallallah alih w sallam eɓe yamiri horugol e mayru hino moƴƴi donc wata jonde nden juuɗo haɗi juutu pande haɗi mi limta ɗum ɗon fof muɗum kono noon haray ko raɓɓinɗinagol am min kono nelaɗo no maaki fi muɗum jasakumullahu hayran andintingol ngol amin assalamu aleykum aleykum salam watullah ok ko landal waɗugol ɗo mbimo tawi hiɗe essence yettore ɗo ma a hara an hiɗa andinande yettore ɗon ɓe jogii wano hara ko yettore mawɓe hara wano mi mawɓe ɓen ko jallo yetta wondema noon ka affaire yawtugo larme e ɗarme obligatoirement essence ɓe toon yettore nden kono min hilan anndi ko jallo e mawɓe am ɓen yetta donc essence ɓe yettore nden ɓe waɗi baa joni noon siɗɗa an ɓen foppu ko baa kamɓe ɓe waɗi kono min hilan ka yettore kadi wonno anun ɗon ɗum mi faala humpitagol haray ko honno simi tawtay famille am ɓe woni baa ɗon kamin mi wona e tun ka mawɓe am ɓe wonno avant no ɓahilan anndi yettore maɓɓe nen ko jallo wallahi ngal ɗo landal mi annda jaabawol makko mi annda jaababuye maggol eyo fi honno ɗum ɗo ko yewtere ko haaju famille ni donc mi yaali e bindi ko yowiti e sifa ɗum ɗo fi goɗɗo no yettiti jallo hari ko baa ma ɗum ko baa ɗum hari ko jallo eyo aɗa yaafoto somi wawa waali jaabagol landal mol ngal machallah probléme ay fuy ala nani haray ko ɗon tigi falno anndo e ko yowiti kadi tawi la waawi goɗɗo landal tawi no newi waawi no newi awa e ko yowiti kadi e fi affaire koyɗi e on tigi ko hoyɗo o moƴƴa noon woyɗo hoy piiji goo e ka foyɗo e wonde lan hoyɗa piiji ne wonde ka foyɗol haara safe waɗa koyɗol ngol haa mi gayna hara safe ndoywa somi holle nder koyɗol ngol e manamo maggol no wayi kono yiya ɗum si leyɗoyi seeɗa kadi kono mi hoyɗiri fono yaltirta haa nde wonde mi yiyato moodi mi tawa e koyɗol ngol ko noon yaltirta no mi hoyɗiri no nde laabiiji ɓuyi ɗin ko ɗum kadi faala an ɗum ɗon haray ko wonno ɗum ɗo firi
gasi bismillahi wassalatu wassalam gasi bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallllahu alayhi wa sallam affaire koyɗi on nam mi waɗi ɓe mutu par ce que no sonkude gamat ɗuma on gasi affaire koyɗi on awa gasi affaire koyɗi on si o tigi heeɓi koyɗol moƴƴol no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri noon koyo otugu o tigi haalan weldiɗɗo makko no wonɗon hollitirde moodi mon noon e moodi mon toro Allah yo Allah waɗu koyɗol ngol moƴƴol si tawi woni ko koyɗol ko hulɓiningol kadi ma bonugol ma tata vraiment mapingol ɓay kenen ɗa hoyɗa e mo yiɗuɗa no feƴƴini ko nandite muɗum haalana kadi mo tamƴinɗa oɗo o ko wawɗo marde gunɗo on tigi toro Allah yo Allah waɗa on ko moƴƴi kono noon tinagol e firo koyɗi on moƴƴa ko wotigi hoyɗi o haray mo humpa ko hoyɗi wallahi min mi nani na goɗɗo haalani min mi nani gando wonɗo jannude ka suudu kaaba heɓe inna darsuji maɓɓe ɗen durusun min alharamayni sharifain komo inne cheikh abdallah al ajlan ɓe landimo ngal landal ko honnun o inni o habbaki ha oya gayna wama nahnu bi ta'wili l ahlami bi alimin minen min wawata firugol koyɗi donc karaɓinɗingol haray taw tigi innu kala ko hoyɗi haray mo humpa ko honnum kono si o tigi juuli geeƴe o juuli chafe witri o rewi Allah seeɗa berko wawi kon o waalike Allah hollimo goɗɗum kenen hino wona ko moƴƴi nelaɗo ɓe maaki wonde dargal ngal no ɓado julɓe moƴƴuɓe ɓen koyɗi maɓɓe ɗin Allah waɗay ɗi goonga yo Allah tawnu en fof maɓɓe e ɓen ɗon kono noon hina ko hoyɗi dow wo haray ko noon woniri kadi e gando men gooto hino jogino taalibajo on innimo faala yi'ugol nelaɗo on ari ka makko koɗimo ɓay o inni gasisɗa faala yi'ugol nelaɗo mi arka an on ari koɗimo mawɗo on waɗi honnon mawɗo on okkorimo ñaamete o ɗuɗɗini lanɗan e muɗum o sali okkorgol oya ndiyan o inni ko sarti on noon oya waalino ɗonɗa jemma o foppino ɗonɗa woni haa ka o ɗaani ɗon tumbo jemma ɓay ko ɗon ka o waali hoyɗugol imo fubbo e canɗi yara donc hakkille o tigi woni e muɗum kon ado o waalade ko hasi kon kenen o hoyɗay ɗum kenen noon seeɗe kadi koyɗi o tigi ɗin wonata goonga Muhammad ibnu Sirin deftere no winda inna wondema ko kanko windi den deftere ɗon hina gonga fi affaire koyɗi o na kanko windi nde goɗɗo go arno ka makko inni wo o yii nelaɗo o inni sifanolanko hono yirɗa nelaɗo ndaare de en fof ko ɗum yelotoɗen yo taw en heeɓay sifa ɗin koyɗi deftere nde ɗo ine tafsirul ahlam Muhammad ibnu Sirin landi oya inni womi yii nelaɗo ɓe ala waare ɓe watti dele kun labakun Muhammad ibnu Sirin inni an a yaali nelaɗo ko ɓe waare donc ɗum ɗon holli wonnema goɗɗo no hoyɗa hara wona no woniri wabillahi tawfiq nam assalamu aleykum ɓeɓe numéro mum sartitori ko 9125 salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah usaye no jetti on ɗo ina hiɗo mo gonɗon no jooɗi seeɗa gasi faamike ɓeɗo landal maɓɓe ngal ko si o tigi ino wawi fontugol alqur'ana on nde himo naafa o janga wallahi Allah fawali en ɗum ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe fawali en ɗum ɗon si o tigi no faala suraji nasi falak il ikhlasi masade ɓolu e kafiruna kawsara ɗo ɗiɗo pet hunjiɗa darde nde immiɗa wo janga ɗiɗo hiɗa mari baraji si tawi noon kadi noon a faala ƴettugol bi bakarati ha ley tawi koye fontugol faaraɗa si no gasa ɗum ɗon woɓɓe go'o ma ɓurɓe ɓen ɗuyta ɓe ko ɓeynal kon al itme inan deƴugol ka julde sabuna sa ɓe hiɗa jogiti ɗerol ngol ɗa yilta ko ya wallin alqur'ana on ƴetta ɓokkunkun waɗa ɗon ndeyɗa immo kadi fonta kene hiɗa janga deftere nden ombano hoore muɗum fonta haray hino manki seeɗa ko ɓinnete kon al itmiman al khushu yankinare ka julde no manki seeɗa ma no manki buy ko ɗulle woni importance juulugol ngol koyo taw hiɗa yankini
donc haray min komi waajoto o tigi ko yo o jannguɗi o waawi ɗin ko yo o jannguɗi o waawi ɗin haraw innaali ko beetun o fonta wallahi windaaki hay e nokku yo o tigi gerdir noon wabillahi tawfiq ha miɗo waawi non non ko sarlo mi jibina mi janɗi kono ko Belgique mi woni non min ko momi seefadu min ko momi seefadu joni feƴƴe woɓɓe gojje nam remi udditande ɗeɗo kadi ɓe numéro mum sakkitori ko 43 13 salamu aleykum allo aleykum salam adje on jarama nala toon jam alhamdulillahi sayi no jetti on salamu aleykum sate waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mi faala ɗon tullandaade saɗa anndugol so to miɗo waawi hoorde jeego juldaade o tawi mi heɓi taw womi hoora ñamaande nde so tawi ko mami hoora ñamaande nden fof lanna simi fuɗɗo jeego o ɗo e lewru ndu lanni bisimillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallllahu alih wa sallam ko jelu ñawli ɗon miɗo ñawli jeego tawti jeego gasi wakkile hoori ɗon ɗe fof muɗum e ndu lewru ɗo ko ɓuri moƴƴude noon jannguɓe men ho accanaɓe ɓen ko honnum ɓe inni ala ko fandi mo ñawli taw ga koyo o tigi hooru ñamande mum nden ko nden ɗon Allah landitoy to fi o tigi hina kado ina jeegoje ɗe Allah landitota ko goɗɗo fi o hoorali jeego ko landitoto o tigi ko suumayye ɗe o tigi ñaami ɗe duwa hoorugol ɗe Allah dandu o tigi laatagol fure hara ɗen ɗon hino fawimo ko ɓuri e moƴƴude wano e misal laawol imam malik way wano noon ko ɓe inni wondema koye woɓɓe hooran o tigi ɗen ñalaaɗe ɗon e ɓaawo makko ɓay kanko o feƴƴini sabuna ko ñamande nde o ñawli Allah jooni noon so tawi o tigi feƴƴini o hoorali jeegon o ala probléme ka Allah jooni noon est ce que ɗe mari garantie suuɓe juldandu si maayi lebbi arayɗi ɗin tawoyay on Allah daali wa ma tadri nafsum mada taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut wonki anda ko feƴƴata janngo wonki anda ko hontoki mayata o yii ko feƴƴi France kon ka kala anndunoɗo si yehii ɗon camion dampaynomo ɓe chauffeur waraynomo kañum e camion muɗum yaaɓiramo pineje o yaltayno o yaltatano voilà donc yo tigi ko ɓuri newade kon wonande julɓe ɓen fof wona yewtede jannguɓe men hooloraɓe gandal e misal wono cheikh salih fawzan el fawzan cheikh mouhammad salih al uthaymin abdoul aziz ibnu baz cheikh mouhammad nasiruddin al albani cheikh abdourazaq afifi atiya mouhammad salim atiya saqr honenete mouhammad al amin alshanqiti wawɓe wano noon ɓen ɗon fof muɗum ko honnum ɓe yii koyo o tigi hooru ko ñawli kon taw si o hoora jeego o juldandu wabillahi tawfiq assalamu aleykum safi yallah ko mbaraji on jarama yakum namu sa joni ƴetten goto hatten ɗo nani ɓa yimɓe ɓen no artude tun joni ella ela imilli enen ɗo ɓe mari dawgol ella o ala nam eɓe numéro mum sakkitori 85 85 72 aleykum salam hajje nam usayno jento assalamu aleykum ustage waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aray ɗin kon faala landade ɗo ko fii ɗi ñawlagol cuuɗi men Europe ɗo nam faala faamude mum seeɗa ɓay on tigi landiki haa kono haa jooni lannaade faamude taw wallahi min on ɗo mi ñawlaaki mi annda noon si onon ko jallo etta ɗon haray on ñawli ɓe ñawlaaki de ɓeɗe ngadi to on faala ñawlagol o way ɓe faala anndude ko honno woniri fii riba on ɓay woɓɓe no wolude sifo fijigo no newi tigi no nande haray no ko riba haray pourcentage ji no e mum donc ɗum mi faalaari yo laɓɓinan men seeɗa gasi ñawlagol cuuɗi wallahi hino hulɓini duwaka ko tigi ñawlo suudu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki riba wo hino wa'a wa dambuɗe mandas ko salasatun wa sab'una baba hino mari dambuɗe 37 est ce que
mejiti hadis on no ardiri noon kono mi anditaymo joni ɓe maaki dirhamu riba mbuɗu riba ko tigi ñamata kon ko ɗum nanditi no wa'a wa 36 zaniya wasi o tigi waɗi 36 zina jawdi riba yilti kadi ɓe maaki arriba 62 baba riba hino mari dambuɗe 62 adnaha ko ɓuri jollude e muɗum o hadis ɗo jaabiɓe riba buy e laawol kisal sifa ɗi ɗo ɓe duwano holtugol jama on ɓe ɓuttina sabuna yimɓe ɓe landike fi ɗum ko ɗuuɗi wo arriba 62 baba riba ko dambuɗe 62 ɗum ko jeluka français 62 ko jeluka anglais 62 baban dambugal adnaha ko ɓuri jollude e muɗum mislu an ya'tiya rajulu umma no wawa si tawi woni goɗɗo yiidi e yumma muɗum ari e hadis goo e imamul bayhaqi arriba 70 baba riba ko dambuɗe 70 bakkatu muɗum dambuɗe muɗum degré on ko 70 dambugal adnaha alladhi yaqa'u ala ummihi hino wa'a wasi o tigi yiidi e yumma muɗum ari e hadis abdullah ibnu mas'ud inda al-hakim ko imam hakim wi arriba 73 baba riba ko dambuɗe 73 aysaruha mislu an yankiha rajulu umma no wa'a wasi tawi woni o tigi yiidi e biro makko bakkatu ɓurɗo fanɗude on ko riba donc on yii gravité on no ɗuɗiri e muɗum allah dalika alqur'ana riba ko en woɗɗito wo si tawi en woɗɗitaki e riba o déclari guerre e meɗen ko riba on noon ko enen wona dandede probléme ji suudu yeete nondu guluji 50 50,000 maɗum 50,000 yaha ka banque on ɓe enna way kamɓe ɓe sodante suudu ndun kono noon a hettiray suudu ndun 75,000 75,000 guluji 50,000 ɓe ɓeyda nama guluji 25 ɓe walle kaaɓe ɓe ɓeyde ukkude e ñamande voilà joni noon ñawloɗa si tawi woni ɓe andi an on hewti ka maaya joni ɓe waɗi sariya kadi si a yeehi ɓe landoto si a fiimay ɓe andi on neɓama yawa cancer warete ɓe ñawlatama piiji gono ton ko si ɓe andi ɗa selli a ala nawnaje gono ton wano sida e ko nandite muɗum si ɓe ñawlama hiɓe andi an on a wuuray ko juuɗti yiltoɗon kadi hiɓe waɗi sharia si a yoɓi suudu ndun duuɓi 5 e nder ka timmata duuɓi 6 ɗon hara no heddi wano duuɓi 3 4 sattireɗa ha han kadi tawata ala heɓude hay ko ñaama ɓe landortoma mbuuɗi maɓɓe ɗin si a heɓali ɓe winditanama lettere ɓe sukkina ɓe ɓeydita si a heɓali ɓe naɓama ka justice jatta suudu ndun e juuɗe ma jonnita ɓe kenen noon mbuuɗi ɓe innama ko ittunoɗa kon fof muɗum a perdi ɗin ɗon est ce que yiɗa faala ɗum ɗon allah daali الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وربا بمبنو نيام ربا نيالاند درنgal ɓe immoyta ko si naw no andirɗen noon mo nawni jinna wakke no immorta noon jinna wakke si tawi ɗum innama no yo fire ka français ma ka anglais hino inne épileptique ma ɗum épilepsie ɗo gandi haray o tigi koyo faɗɗe wako ɓe innata kon jinna nangi o tigi ko noon o tigi immoreta ñalande darngal ñamowo riba kan hara reedu makko ɗum no janɗi ɓuuri yimɓe ɓe fof muɗum sina wawɗo wa makko kadi e ñamugo riba haray reedu ndun hino janɗi o wawata immagol daro fewa ñalande darngal yiltoɗon noon kadi allah daali o ndema kala on mo ari ɗum waaju on immorde ka joomi makko
ko ɗum woni faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi kala on nanuɗo waaju allah on fanta ha o woɗɗiti riba o falahu ma salafa ko feƴƴi kon allah yaafike wa amruhu ilallah ñawre makko nden noon no ka allah kanko andoyi toon no si ɓe fottoyi toon so accanaymo few waman aada kala on ruttitiɗo e riba on ɓawto andude riba moƴƴa fa ulaika ashabu nari hum fiha khalidun ɓen ɗon ko luttoyoɓe ka nder yiite nane de ashabu nari ko jeeyaɓe yimɓe yiite hum fiha khaliduna ko ɓe luttinoyteɓe toon yo allah dandu en ɗum yilti o inni wo fa in lam taf'alu si tawi on jaɓali fa'zanu bi harbin min allahi wa rasulihi awa hebile dey allah e nelaɗo makko on hino ñori juuɗe e deleke eɓe habbi on ɗa piiro hombo emen wawi dartagol allah voilà woɗɗitoɗen riba on ko ɗum ɓuuri e moƴƴande woɓɓe goo noon noton ɓe ukkike ko ɓen ɗon innata ayandi ɓe ustasi ɓe mo ñawlike naayi fus menen ustas kaari inni men hiɗa wawi ñawlagol wallahi wata on tewto ɓe ɓen ustasi ɓe intoɓe o ñawlo suudi riba wata on tewto ɓen allah déjà no haɗi en e jentagol ɓe fof ka alqur'ana allah daali wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah si on tewtike kala wondo ka hoore leydi ɗo ko wowlata ɓe majjina on e laawol allah ngol wabillahi tawfiq jarama albarka buye amin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal